bakwethu igama lami uPhili from kuhlelo elibiza nge-Identical Force. Okukhona okufihlekile ekuvela ngakithi senze ilandelelo ebegodi senze isiqiniseko sokuthi kuba khona okwenzekako and begodi okuzwiswa ubuhlungu ngestory sikaSesi ke bangibhalela kohlelo lami wathola ukuthi asisahona ukutholana ngifunana nemininingwana yakhe nokuthi uthola uhlala kuphi ngoba istory sakhe bangibhalela wathola ukuthi asisachumani naye kufikelela la khona agcine abhale kwesibili bangithega ke abantu bathi no Identical Force siba ungenelele njengemhleni njengoba nazi ukuthi umberego wethu ulula hle kwenza isiqiniseko sokuthi ekugcineni kwelanga kuba khona into evelako lotsha sisi. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngicela ukukhulumela phezulu ngoba nje uyabona sika connect ama mic. Ya ungachaza ukuthi ungibani igama lakho and then unabeke. Mina igama lami ngingu Angel Wakathugwana. Ngihlala ekhabo boyfriend, ekhabo umntwana kahle kahle. Ekhaya kuze ngingahlali ukuthi mangiyale kumama ngithi ngifuna ukuhlala nomama wami vela ungitshela ukuthi akana ndawo uhlala emkhukhwini space sincane mangicala phansi la cale khona ecaleni I'm sure benginabo ma 13 years bengihlala nomama wami enumber 2 na kwenze ukuthi ubaba indoda kamama ifuna ukulala nami. So mina ngamchazela mama ngathi mama kusona so ubaba lo ufuna ukulala nami. Mama wathi hayi ayikho into enjalo bangiphikisa bangishaya ukuthi mina ngikhuluma mama. So it happened ukuthi ubaba lo uthazini ngoba mina angifuni ukwenza lento ayifunayo. Ngcono ngihambe ngibone umntwana ukuthi ngiyaphi. Okay then ngasuka bengikhona ukusuka enumber 2 ngenyawo ngize esiyabuswa ngifike esiyabuswa ngenyawo. Mangifika esiyabuswa ngize kugogo ngithi gogo ngisacela ukuthi ngihlale la ngoba umama mle uthi bashaka nayo indawo. Ugogo wathi mina ngikufuni lana yokondla ngani buyela kumama wakho. Mangibuyela kumama mama uyangiqosha. So kwenze ukuthi ngihlala ehlathini lase number 1 edamini lelikhulu lase number 1. Ngahlala I'm sure 8 months ngihlala ehlathini le number 1. Ngahlangana nomunye ubaba olusinkomo ukuthiwa nguZakaria igama lakhe. Ngahlala naye wangithatha wathi wena kwenza njani phela sekuyisikhathi eside ngikubona la ulala la kwenzakalani phela kwenza njani. Hayi ngamchazela istory ngahlala naye. Hlali naye mhlambe until nje January February wakhamba wathi yena ubuyela ekhabo so uzokhona ukungibhadalela iroom la bekahlala khona. Wakhamba makakhambile azange asakhona ukusenda imali because nje ukuthi indaba zokuthi imali isuke ngali iza ngapha is a long process kancane ngiba ukuthi sinawe masikhuluma nginandre ngikubuza ngifuna ukuthi sibuyele emuva ngoba wayibeka wabayide iyongihlula ukuthi ngiyizwisise. Ngikuzwe ukhulumisa indaba ukuthi umamakho bekahlala no stepfather sakho. Stepfather sakho besizama ukulala nawe wathi ma reporta indaba kumamakho wathi ayikho lento azanga kukhola. Wathi angeke azakwenza lokho ayikho ekutheni wena kukhona lana khona ubaba kho uyena stepfather sakho wagcine khona alala nawo. Let's be honest. Azange vila lala nami into ayenza ukuthi mangeza uyangena ngitshele mama yazi angisi comfortable ukuthi ubaba angene mina ngisageza wathi hayi musi indlu yakhe lena sizothini ayikho into esoyenza. Okay. Asibuyele godi ngapha emuva kancane. You are saying umama wakho azanga kukholwa phezulu kwento leyo wagcina acochile after now lokubhizo reporter. Asibuyele emuva kancane uneminyaka engaki? Ngina 17. 17 this year. This year njenge 22 August ngenza 18. Ugcine ngane esikolweni? Ngicina grade 8. Grade 8 yini isizathu esenza ukuthi ugcine isikolo kwa grade 8? Angisho ngibe nomntwana. So azabe ube nomntwana uneminyaka engaki? Ngina 16. Umntwana kabani? Umntwana wakhe uThulani lo ngihlala ekhaya.
ukuze ugcine ube nomntwana. Okay, ngifuna ukuthi sibuyele just nje kancane la khona uthi stepfather bekangena afuna ukulala nawe bese unomntwana namkhana bongakhabi ukuba nomntwana. Bengakabi nomntwana. Yini into ecucuzele ukuze ugcine uzithola ulele nendoda at your age? Ingoba ngisho benginganayo iplan, bengihlala ehlathini, so kuye wangithatha wangihlalisa ekhaya. Indoda esikhuluma ngayo lo uthi uZakaria. Lo baba umntwana wamanje uThulani. Okay, uZakaria bohlala naye ngehlathini as what? As umuntu wakho? As umuntu wami. As umuntu wakho. Bona iminyaka engaki? Wena 14 years. 14 years. 14 years. Ulisi isikolo nangaki? Ngisilise last year. Last year ngina 16. Okay, ulisi isikolo una 16 years. Okay. Hayikhuluma, it's fine. Usho ukuthi usizo nawe emnese? Ngina 16 bengakayihlala. Usilise nini? 17 ngoFebruary. Last year. Chuthi last year wona bona 17. Bengakayihlanganisi. Yeah, mara sithi last year wona 17. Bengina 17. Dise wenza 18. Chuthi ulisi isikolo na 17. Ulisi isikolo na 17. Bofunda kuphi? Ngifunda eMashadi. Mashadi secondary school. Bohlala phi? Bengihlala ekhaya boyfriend. Bofunda isikolo uhlala khabo boyfriend? Angisho bangisahlala ekhaya boyfriend. Mangisahlala ekhaya boyfriend. Kwaba nelanga ngithi ngiya kugogo. Ugogo ngathi mina ngihambi la ekhaya boyfriend bangitshela ukuthi akhambe uyotshoka ugogo ukuthi wena ukhamba ubone ukuthi uzokwenzani. Lesikhathi yazi ngifuna singayihlangahlanganisi. Lesikhathi uhlala bengisesehlathini, lesikhathi uhlala noZakaria ehlathini boye esikolweni or bolesi isikolo? Bengayi. Bohlala ehlathini noZakaria? Behlala la qashe khona eroomini ungayi esikolweni. Una 14 years. 15 16 usolo kuhlala noZakaria? uZakaria ngisho ungithole ngina 14 bese mangiyohlanganisa ngisenyakweni okuhlanganisa 15 years uZakaria wakhamba, so azange khona ukubhadala ama room bangiqosha. Baqosha weza kuphi? Bangiqosha ene ngale baqosha ko warejwa ngubani? Ngarejwa ikule elinithiwa nguAbel. Ikula number 1. Kunekula le rugby lekho? Bathu Abel. Okay, ngikuzwile usibeka stories before lapha. Ikule likuze lerape njani? What happened? Lapho uZakaria baceda ukungithatha futhi bayangangitake as if girlfriend something like that. So wangithuma emakuleni wathi ngikhambe ngokuthenga ngoba yena uyakhama usebenzisa inkomo. So ngaya kuAbele mangifika ku ngithenge through icounter ukuthi ngifuna amazimba. Wathatha imali ku-counter mara makaletha amazimba uvule umnyango and musingcondo bengasisi kutheni ukuthi azindlu umuntu lo something afuna ukuyenza cause bengakabi mkhulu. So bona ngayo bengina 14. Okay, then uAbela wangibamba maqeda ungibamba wangivala umlomo angazi ubephethe razor or ini wangisiyangela emgogodla wathi basho if ungamemeza la uzongibulala. So it happened ukuthi uyangena ke ngaphakathi wavala isitolo bese wadabula impahla zami wazidabula bese wandlala esinye isponge sinama blue ama red nama rose red then wangirape.